Sa kalamang tanusyon tulu, pinadala naman naman ng kipusungan, ulay yaman na, ay nakiam tanusyon na mas-mas. Mali-mali, grabe tanusyon to sa silat na so, kiniwa. Inuli, panagalan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Pagdating ka sa tolan ng mas-mas, napakatua kayo ng mas-mas, pagpito, nabitin, wala eksperta sawal, bukmutsol, wala kisabalitin, tinto. Pagkabaray, tua kayo ng mas-mas, tua tuwadain, lima, at selayan. Kali kasali ya selayan.为什么这个在二十世纪上才分手？耶稣在做个不信那个不敢问，阿古巴荣古那西。Tujuh jika berkata si Pak Roro, awal di sini menata alam kata guru hati Syria hati cerdas, awal di sini kita Syria cewek kita aja, tapi aja jika us kata dari buksi. Oh, itu adalah kata guru, masih dia nak sebagai mana? Sa tujuan kita macam wolo-wolo, kita itu saluan. Nakisan kamatina kakaknya di maju, deso tanda, dapat tujuan. Kalau di maju kita mula semua itu selain di maju macam ada mas-mas. 这样，同学他小时候就受洗，因为小我视力就是父母亲代替他来领受。上帝对他父母亲的要求。现在利亚长大了，他想要自己来跟上帝，来表示他愿意承认上帝是他的神，他愿意要成为他的孩子。所以今天按照我们长老教会的法会当中要举行坚信礼，我们的得帮助。是在乎依靠造天地之耶和华的名。今天恩雅站在我们的面前，是在业我的时候已经洗礼，今天要告白他的信仰，接受尽信、坚信，得接纳有份于主的圣餐。
比较可以或者也无几顺的传达人。哎呀，你幼时候已经受洗，连接在主耶稣基督，成为他教会的信徒，属于他。上帝的恩典使你长大成人。如今你要在上帝跟众人面前承认，你父母亲替你立的约，告白你的信仰。以前与上帝立的约都归于他，奉献自己给他，重新立誓，一生一世服侍他。我们的主耶稣基督曾说：“凡在人面前承认我的，我就在天上的父亲面前也必认他。”所以我在这时候你必须要告白你的信仰。所以我在上帝跟众人面前要诚实的回答我现在所问的几项问题。哎呀，你深信上帝为你的天父，耶稣基督为你的救主，圣灵为你的保惠师，你相信吗？我相信。哎呀，你是否诚心认罪悔改，并信靠耶稣基督救赎的功劳，使你得赦免？你是否愿意？第三个，你当依靠上帝的恩典，尽力服侍他，一生一世走在他的道路，尽信徒的本分。你愿意如此行吗？好，会众请起立。下列播的，我要什么呢？我要宣告。哎呀，你幼儿的时已受洗，这时你自己已经告白你的信仰。我奉靠教会的头，我们主耶稣基督的名，也奉台湾基督长老教会以及北业小会的权柄，接纳你为陪唱会员，有份于主的宴席和新约的恩典。阿们。阿们。请坐。转过去，我们接小会接了。Isa na kagudan na ito so mana nasipakalam to naki sa urungan sa tanak ng ubo ay sa chechi ng sensu so kayo nila ng atimado ng adamto ng pitsolo masan ginaluwa ng semasa sa tanak ng ubo na matsapsapan. Betul, semua nak cuaca sini juga. Dan betul, oleh perkara sisa sekian nak ada, us perkabaran dari sama curu dari cua sesingan tu oleh tim ni. Baca dengan ay sorry kibingaken kerantore teruskan Wajinan Sakwayin Zheng Yinchen Zheng Yikun
马金吉，董莲花，Selaras Muni, Jangan Selaras, Salinan Benang, Didiwan Deseres, Dion Pin, Yin Liu Pei Jin, Dong Chang Hao, Cai Mei Qin, 方时成、洪英霞、潘和华，早上。潘晨秀花也是早上。潘武雄、潘智慧早上。石秀梅、胡文明、胡雅玲。石雄光，许春妹早上，雷金光，郭智慧，雷继秀，有啊，有啊，继秀，有，不是有，你的店不是很多面包吗？林志杰，有。雷俊杰、刘小薇，连线早上，林吉雄，石少红，石元恩，另有事工请假。请假，元恩请假，少红也请假，吉雄也请假。刘玉梅早上，叶玲姐早上。Serba taruh di bag. Dan teman taruh di bag. 请假。好，叶浩庭，请假。陈美惠，请假。高文生，有。高秀琪早上。高秀芳，永慧，有。李秋莲，有。杨松远、谢香芝早上，杨子婷，子婷呢？楼下。又盛生又上来，上来了我才打不过来。都美香，有。叶新华请假，张作江早上。蔡恩红，有恩红有，杨雅玲，左金梅，白玉花早上，陈月义，林子怡早上，王基花，董秀兰。王慧丽，柯以花，陈庆福，请假，这个平安请假。陈明辉，有。陈立祥，有。高中信也请假。陈其早上。陈秀玉，韩欣怡，有。陈明德，有。陈玉慧，陈恩，花莲请假。花莲请假。陈汉，嘉义请假。王国胜，有。好。卢美惠，王秀珍，罗福亮，有。高美香，有。罗志信。早上杨家平，有。林耀斌，林慈君，有。潘正，林少卿早上，李美玲请假。卢一花，有。卢一香，有。林永福，有。蔡金花，有。林志凡，志凡，有吗？郑丽萍，有。
林美荣，许佩文，对，这个新的哈，严肃，对。于美华，韩秀芬，吕正光，董文乔，高秋花，蔡香科，朱传信，柯美珠，白永香请假，高春花，高立忠。高丽姐，好，陈雅婷，请假。许恩雅，现在你是郑慧妍，要说很幼，好，王启生，这个病假，林吹影病假，林革新。没有，黄爱豪、林志明、林雅涵、郭子欣请假，有没有郭子欣？没有，顾妈妈。照顾妈妈。陈明福有。李金明早上，林阿莲有。李启珍早上，李启安有。陈松花请假，陈松花请假。陈冠全、林慧萍、陈秀芳、陈颖善、李美花早上。好，这个罗拉蒂拉，请假。林华世，这个马先生请假。林清华请假。陈香琪请假。你这个平常都在那里，位置不对了。好，陈香琪、陈明、陈金春、陈克宇请假哦，还是请假？李淑梅，潘一梅，没有，潘一梅，早上，李明德，陈志嫣，OK， 这个当兵，白领生理请假，李飞团早上，高阿琴，好，以上。上没到。少红来了，好，少红好。这不是不是么有这dia keluar luar baik. Dia Liwe Peng弟兄跟弟家亲姊妹，那今天我来讲个手艺个小块们都传奇，把什么这等的系列，咱都做的是该应该说的我们这个咱们不从真的我回出来打不拉高打卡的包，来跟他们什么方面。Padahal itu kasih sasuki, senai itu sampai ke ibadah itu tai katu tabul kasnai. Aku diskau tercua sesengan, belum sedaya. 我们一起来唱诗，在台湾绅士的110首来预备我们今天的圣餐。只要我们做得上。苏西的阿巴亚杜。
halagan kay Luksi. 우리 바가와자는 도마단 노다 마랭아 예수 그리스도 amarba tongrak tay so marka nagipasyendianga marka kuteka makaya gumogo tay so sisan siki kirimunan to ta manireng 不要奉主耶稣的名欢迎凡属他教会按教规可领圣餐者一同来守主的圣餐 Ay daga kinandaya kay no sumat to marka na kipalayang temari ana majeri-jeri ana sa dirong sausaw Kedu, satana kedu, ikono paskerzi。我们一起来听主耶稣对凡归向他的人所说的话。这样说的：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得到安息。亲爱的弟兄姊妹，现在我们要一起来听主耶稣设立圣餐的话，就是照着保罗所说的。 我当日传给你们的是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起杯饼来祝谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是要纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候。” 要如此行，为的是要纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，也能够等他再来。Kaya kinandaya, hindi lang to si San Siki na tamalere ng pinagkawasay ko, inaiwo ni Puro Sisi, amaya tutso. Ajaw ko sinaiwo tanungon, binawgawan, at masya pinamalere. Manazo kasi baguli ni Yesu Cristo tabangin, na marutapang sa kalaban to semas sa padi sa ibo maya tutso ay so o kinasawa-sawa na iso o sinipagaw-gaw ang masatimo to ano si gawawan na nga pantuwagan kamakan di amado mamaya maraw to ay kupo sa ibo maya tutso ay so ay kupo wawan na pa-utsos kurindin to kudam to ano si tikaran na nga ipantiamagan to ano si kanan de sopang Tolong si Tigran Deso ikupo. Pagkalagala mun to na masay sa timon na sa Manilay. Selain ang takalawa sa mga timado mantet. Tu Yesu 被卖那一夜，有拿起饼来祝谢。这个时候，我们按照他的样式一起来感谢我们的主，巴里凯努利。 Nyamanelay ng Yesu Kristo. Ay suyo naman na pasususo to aso para jagat dapat dulu. Ay to sesan siki. Tuli pa inde to aso kita walitan masa ita jika masalahnya pasal sari. Kalau iba naman namin yung tukuan na kiyaw talusun. Kasi piyan tukuan na tara para basa na wabag. Ana chimingki to naman na mapo na. Sasu cingkiang wata aja na piti awta na su na pinadira pang kada budu. Kaya yung nagawagawin na isu. Napakawata ito niya sarwa na kipaman to aso pinatsawasawan patuwa na sampalawa sa sudam. Kaya di kaso paupitsor lumakiaman na lemtu niya sarwa piti awta na su. Inamayang wata na bupitsuraman. Lumakiaman na pabuligo ta sungadan. Kaya na inuri at kiyaw nga patangadan Yesu Kristo， 阿门。阿门。耶稣说：“这是我的身体，为你们所舍的，你们应当如此行，为了纪念我。因为耶稣 Kristo ay cukup pinatawag-tawag na ito. Napapadiyama sa timon. Kagabi, sa aking panitamagan ay atamayareng.
这是耶稣的身体，为我们被钉在十字架上破碎的身体。我们领受的时候，纪念主耶稣为你们所受的。来自那么像亚洲少年耶稣。还是把这个最重要的是这个，因为我们搞一点这个白带啊、包烂，耶稣比如马上地水，马上压根，比如我们这个。那么dia dengan saudara耶稣基督，阿玛撒就是阿玛撒加分。耶稣身体破碎，为了你，为了我。在祷告外，我们一起来领受，来纪念他，一起来领受。饭后，主耶稣拿起杯来说：“这杯是用我的宝血所立的新约，每当喝的时候要纪念我。”嘛，干爹嘛都係古布我打啲嘢所咩都係要，係在古布，我那把這連人都不當，我們是一個人啊，關鍵跟係咁樣嘅。那selesai na marunong lang komisi wazee to dini kaman lima pura nagipaya ang sa tisu ng sa tiyakay lako ni ko ani sa damo ni Yesu Kristo ene lumakay na masinki na mas sa ano ko mga
稳定都给你我们的。这宝血是从主耶稣的被定的手、被定的脚当中流下来的。每当我们领受的时候，纪念主耶稣为了你，为了我，用他的宝血来洗净我们的罪。当我们领受的时候，纪念他为我所受的苦难。这个时候，我们是可以先把那个包膜先打开，每一个身上背的包膜先打开。老人家，如果看一下帮我看一下，老人家有没有放好？Ito ay kamalapanan. Inutasin sa mga panulat, ay katsali, mga isisiri. Pumisiya isa. Ini baruan tak siapa. Alika Ilui. Nia Kamatsmashi Tariwawa. Ore Jumram Shman Parawasam Janusuma Nia Kamatsmas. Na Baksumali Asu Pisur Asu Kiliwak. Asu Sarasilan Tanong na mereka sualak. Anaparu Tanarundak. Aru Pasaliwan. Nakanya Masulinari Mania Kamatsmas. Sutsuk na ni awal mania kiniman so pagwarwanan tunakisan nada kamaman nakisan sriti ham tanusuma niya kamatsmas itariwawa sa tutsua ada jana nakalimulan nam tanusuma niya kamatsmas agmogawa tuamana tukun niya sarwan to ni kinetiawan tanusun saulam na so pinopisuran sa ilang na namarin ko sa kiliwak sa unaram na masansu tumitsa na niya kamatsmas pasdayar ko sumukui sa niya ginagawan kusuawa amar kutik itawita na marwa tanusuna niya smas at tanaparawa sa nasupicture asukiliwak wala susni arwalong tanong na karana sitit-sitilan apake paralaw ayan na kiyaw tanusuna maling natin Yesu Kristo. Amen. Amen. Pagkakal, habang iskaw at sasasina mana tadi supaya sesyuru dan senai mana itu ada malu aku katu guna lalu ichi dari fungsi.
Tujuan lo mangon no suliwatan dia kama semasi kariwawa. Mari sedang sunanya kama jemure. Mari hanya kama semas so pinapujikan namen. So pinapubaru namen. Sabana nama kaya Mumba das mataya tanusun nati ajas tua nati niti awan tanusun. Mali dia kama semas. Rainga semas tua so baru macam nati niti awan tanusun. Ula namasan berbekam nakiskau adin jumtu tua susi ni papusin singan tanaman. Ayah nama selalu tanusun yang kat semas. Satu sojikan imajan nak kita wale-wale tua makan angkir. Pagokau tua nakimking. Tua kemasutan musuh, mari dia kemas dokabi sasota wali tiama, tua suliwatan, tua manguaan. Ayah nama salu apa gokau pada mantan Yesus Kristus. Amin. Amin. Asma.大家平安。请放开我们的周报，卡出来看我的周报。Pasal wajah samula ate sangat sa isyokan. Naret ate sangat sa nisyoy balik tua nigatsu isinichi. Ajo nare hai tabe tada idaman dai sa masjid. 50 arai dai 50 sa 50 ajo ini aja Cina wa tinggi. Na kai inuri kaiken ijo man 50 sa amat pada sikai. Ijo atropojos pada dai 50 sa awatan aja tinggi. Na pada ma inuri kaya sansuani ijo man 40 sa amat kilo. Akitokai ijo man 30 sa masjid. Ani cibaci man 40 sa mandama bantu. Ijo aroy dai tinggi matlo asisi masjid la matalana. Na inuri kaya pasusama sa awurulungan ijo matlo di surat studia na sensengan. Aice to ama susu星期六 na rehat tema dia jo man 40 sa manusa aroy dai 40 tinggi ani cio man 40 sa maspat ijo akujo limedai sa 20 tinggi. Aice to ta katilena timuna ni kumi mapidamo. Ha? Pa. Akas. Sesan. Ajana ni kumi man 40 sa matulu sikat. No tulen aja ta katilena jo man 20 sa marusa. Pasal ta pasuna waca tinggi. Aice ma itu aja si linda tu aja muikwan 陈一善郭准、康恩华郭准、李金光、李马郭准、郭智慧郭准、高文生鲁沙郭准、林福乐文梅代、卢玉花郭准、周福亮鲁沙郭准、林永福郭准、陈明福郭准、林美花郭准、高春花鲁沙郭准、林志明郭准、卢玉梅鲁沙郭准、叶林杰鲁沙郭准、叶倩文李梅代、吴志平李梅代。sama je toa biru dan re ye chao yen limai dai ye chao yi limai dai ajo ana katire haya ishikumi na pawai toa na tachawi 24000ni kumi katire hai na pawai toa na tachawi 24000一这抓郭景新的小猪贡献如啥不就来带希望不落沙里马瓦蛋no tulen na抓ka tinggi macam tu ada muikwan, itu pitola 50 siwai dai 50 sa 50. Itu na juga tinggi yang citi pada kujul, Kanggerhua unma kujul, 石岩恩kujul sa pikai dai, 雷金光无了，林竹金pada kujul, 陈明福得了kujul, 陈义善五sa kujul, 班思成kujul, 叶林杰5 kujul. Itu adalah 5 kujul sa pikai dai. Itu na kansha tinggi, 潘陈秀花kujul, 郭智慧kujul, 高建安，高建安。毛玉林的。啊？毛玉林的。
高玉光的儿子朱正光跟高玉林。高玉美的妹妹。还有那个谁，高玉美她妹妹的小孩。主家立马，主家立马。好，感谢主哈。谢香芝国准、柳文慧李麦代、刘慧乔李麦代、刘正贤李麦代、刘以乔李麦代。陈爱伦呢？啊？真轻易的。真期未来的女婿，哎，人家干什么？我们知道什么是未来，跟现在哈。好，感谢主啊，谁来主地方？陈爱伦国准，曾清一国准，苏文章呢？苏文章啊？我们银行的经理。哦，你们银行的经理哦，我有名字要继续加油啊！谢谢哈。王国胜1000，三爪感谢今天的主人比较好了。三爪在今天的上山里秋，no啦，比较63万女性13万2008块。cuma nak sama-sama juga ke sana修改。那不错了，但是这里多点位，我们领受我们下一周的施工。2月11号星期三，我哋处理到几多改，以陈冠前代长老，我哋罗港陈恩弟兄，我哋其实我哋在所归纳是修，这个呢，你们的多路加福音第2章39节到52节。Tua terkini roga itu rusak kayan 20 atau siwakalan apakah 50 atau rusak kalan. 那就你小李等多时内，请圣业组准备，叫我们期待社区关怀组。2月13号星期五，卡迪雷海，以及国民什么巴德拉高里中之下什么状，你国民什么地方绕，你模拟东西啊什么状，三国民什么马家鲁加鲁，第107之上，马上还是要去后对方哦。用国民什么就给你大家你来，水农人陈冠前长老什么叫？我国民什么马家拉拉，第牧师啊什么叫？修林牧师啊什么叫？还是我们那一段大家来海。no terila nicho no kadang-kadang atau aku jihan awal di persensingan imuni dari kobushi awal sikai di 梅花指示6点半的乌罗港的雷静秀姐妹9点半陈恩弟兄奥利丁丁郭智慧长老奥利周报报告高松花指示奥利祖玛出多达斯奈马尼多马拜拜呀现世还是青年团契吗？应该是妇女会吧？妇女团契献诗哈。妇女团契献诗哈，也是代歌也是献诗。音控高礼杰弟兄插花第一组，叫读经就是青年，就到时代社会关怀组，就到主日学是第2组的教研分享信息分享林俊秀。老师是高礼中、陈威宇、陈美惠、林竹君。好，你马上多，因为你该多，我们按照该zaman di高松花指示。好，求你厉害多出我弟妹嘛。妇女会要礼拜，还有没有？你们那附近该有的厉害梦的。好，弟兄会今天是欢送嘛吼，对，欢送。你们在里面都已经有哎呀。有了。那2个还没有来吗？那2个，他们都参加早上的，2点半。已经在那个餐厅了。就会了。让他看看了，不知道在哪里了，随他们了。好。那不知道我家小叔辈呢，是学嘛的多那2月份的。itu Senai 40 Atuaro itu 20 Karan 我们一起来念来这位上帝他的作为多么完善他的话多么可靠他向
tapuluh atau teluk Senai 50 sa 5. No masuk mata lihai, dia ada paramo, hijau cua ayah 宣导呢，什么什么的银购银行有宣导这个玩诈骗，都说这里不差别啊。Ya warna macam menurut kata Malaysia kita berhubungan. Bulat nana kita boleh kita macam中医是不要大意哦，不要自以为很聪明哦，被骗的都是谁？都是聪明的，都是自以为是的，都是教授退休的那些什么知识分子哦。老人家因为要去办到慢吞吞的，那个警察会看到他们，就会去帮忙。就是你年轻人一定要听这个反诈骗的宣传，你不要小看哦。我相信很多人被骗过，可是不好意思讲。有比如已经被把谁骗过，比如已经从来没有人讲说我被骗过，我被骗过1次3万块。我很好的朋友，声音跟我的朋友一模一样，潘世杰。那个是满洲的朋友，我现在在那个府里，我刚好少3万块呀。我生意也是说我忘了一件事情，打他的电话，对不对？打他的电话，他说很急，是已经下午4点多了，邮局要关门了，我就骗了3万块，这一生当中我少3万块。不要不骗30万对不对？还好3万块就算到我送给他了，所以等一下要记得因为现在 AI 很厉害哦，那个声音会反照嘛，一模一样，就是我那个朋友的那个潘师姐的那个声音我这个朋友怎么有困难因为他在做生意嘛，我应该是相信有困难少3万块算什么？我给了就没有了，电话再也没有了。我怎么回？但是钱已经汇了，他也没有再接我的电话了。我就说别骗了。来，我们看第3个，di Mudi atau Amanusa Masusu mati Cheng'en 还有慈延恩叫做 Amanusa， nawai kakek tu cuna sokai， kita tertular nama kacalisian di majari kuda di Singapura茶经营。而小第5年那么上的小组长过到第8年，saat dia maju sama Teluk， masih到星期6，waktu下个礼拜3， 我们就dia maju di Pujan Singapura， kasih pas kata jalan yang maju akhirnya jalan。no 星期6，去嘛在西渡教改和平教会我哋人民的朱心怡传道是蛮不谢以你公立机构机构牧师是狮子乡我哋带在和平活动中心di mana situ我哋带在人民的kasih pas kata na Indonesia di Sionin Buksi Sula no tu so no nicho tewi na nicho orin katimano dahil to sokai ina tertular no kasalisian selama je takau 6和教会请安报告我哋讲道的宣讲不是嘛在takau no tewi na nicho kita maka 各团契的会长还有校长说你们的干部名单快点拿给拿给这个信仰培育组的组长陈立霞说22号我们第一次的训练我们要按照你们的给我们的名单我那不出个巴多罗那主日学包括教员那个还有兄弟会青年会孙年会、妇女会里面的名单快请提交。Ijo na paru takin sa nomor katalkan ibiwin ano kulangan. Pohon pingan wala sa syari. Jua masalita la usi pasmaraw natin sana sa suata kiukay timuna saling atau semua tuata kiukay. Ye来扫地的抓。亲戚在说在就该都丢人，但弄个单no 2月24号我们就抽签沙农家我们小会才讨论一个的
差不多多少现在没有人登记哈，沙律要那3年啊多啊不杀了掉，这个不是工作也是服饰的一种ulang-ulang toki sa takiam na panimasok na maka tiao-teki嘛的话，主日学青年会有来吗？有要来打扫吗？青年会有，妇女会、兄弟会、孙女会有没有来打扫？有，全部都有，全部都有来打扫。但反那这边有的外传改给我改，那个石头长老，你看一下有没有什么缺失啊？没有吗？感谢主啊，那就表示很亮，对吧？都觉得很亮Dapat mali-mali ko na malulay at tiyawa, mamali kiyo kay panimasol, makanya tek, yo patyo pasmara。那个晚上的，等一下在那个真的要结束嘛再来。大家平安。感谢主，不管是在妇女、青年还是主学跟松年，大家都一起来打扫教会。那我们的松年团契的妈妈董文乔执事帮我们松年团契做了一个奉献架在这边。那松年团契进来的时候，会有一个奉献袋，你们就不用跑到这里来拿你们的奉献。那我们之后会帮你们做名字那等下再提供名单给我们，帮你们打上你们的名字。然后第二个，等一下呢，做完礼拜的时候，不要太紧张跑走。我们75周年所义卖的2手义卖的，还有一些很好的包包、衣服，还有一些家庭用具，那摆在旁边，也可以就是年终大特卖。便宜的卖给你们这些奉献不是给我，也不是给妇女团契，而是为了我们的沐浴馆的奉献。请大家多多的看一下，每个礼拜都会有不一样的还有我们的花圈、手链跟我们的花都还有。以上报告。还有最后妇女团契不要急着马上回家煮饭买便当，先留下一点时间给我们，谢谢。여러분은 마스마라도 제이 문제. 저 지금 그때 비싸서 저 말을 다 그런 홍시노. 또 우리 그냥 된다 말씀 선다자 만나 발레리아 또 있었어. 아직 다올라가 봐서 대화가. 사바 중에 너 그런 홍시 또 내가 비다 같이 마스마라비 고 지하위 보다 맞아와 비고서 생각나 Masih terdapat kia susun dia tu menawan jika semua sama kaya masa nawan mungkin sensi ni kau jauh dan kita semalam macam mana isa selalu ada isa kami. Hai pelimali ya soalan pasmal kasam ni soalan kata itu. Ulah kini sana yang mana semas soalan biola sesudah. Itu pertama sedang hari durikan. Sangat-sangat. Itu ata cukai atau masih tu cua ilas patut nu siba nu ilasan. Itu bili-bililan nu dicuan pasu kecil. Uri hijau aja ulah maka susu basu pinalabakan idurikan pinu kagubuan uri mata terbetul-betulakan idurikan. Baik tasika idurian itu asalkan ulah kinisnya mata semas. Jika masa besar, nuru tarik nuru dicuan atau buksi di sudah. Sini sekawan nu ata sogai kina terbetulan nu kacaresian. Uri semua jadi takau, ai beliau ke zaman cerai, uri sekau pas malam tua sesengan nu pinu kacaresian, ibadah sogai. Ternyata pasal cikgu negara ni buksi, sekai dia luka. Jika masa teruk, ta semua jurungan itu ya ta cua sesengan buat ta semua mui kuan, ulah kini senayan. Mata semas kirimu macu. Jika masa sikata, itu pada mua kalau ucapilan mua pairan. Uri
ta kinan yasumian ta pacacikel ta kiunan ulai jua sulibatan ta semas na kijang ta mite kecuali郭老师和郭启新老师丁朗的拜达斯巴朱伦di Indonesia kecuali dengan di郭启新长老郭启新老师kecuali dengan sahabat-sahabat. Nah ini masih Indonesia dan masa 5 kita sebelumnya di si Islam itu. 好，我们一起来同声祷告。Mani suna sengkau kau dalam menamakan saudara kepala baka inuri. Tua sengsengan ni wajah ciukai, tua sengsengan ni wajah jauh ciukai masih sengsengan nuasu sasekaulan. Namanya pindia udah usul namuta mereka seperti yang sahabat-sahabat. Hanya badan makai ngadan, ayah kan ngadan sekindang perlu lah. Sa kamas-mas sa iswa niya inyo na magtagtag at sa tikot niya pag-gaw-gaw talusun. Wala so kasalusuri sa sugaw-gawi, sa sukismay. Kaya ka na inuli ang kiyaw magkiparangas, apanangan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Solo, Gimana itu harus guys sepatu puluh atau sila. Terdiri dari ulun pistol, kelas 9, kelas 9, serta ayam.
Mari-mari doa su tiniakan dan wamen. Mari-mari doa su pasikat dan wamen. Baik macam sana mari diri dia auto sun. Aru bi kusun senganan de so isu ka marga su sesekaulan. Roko binti auto sun ka macam tu di sunat kimia ka di sunai. Dori masa su dori masa ni wajai doa su senganan betulan. Baik macam saya juga subungnya so dia rehai orang kia makan. Kiliwag moda ka macam sa i thani babao. Pas uling moda mayre ngati Yesu Kristo. Akizang official timia no ada barabasan na babak no atsumas. Ora si mabezangi dalawon may tutso pada paraw. Amen. Amen. Itu kasamusan oleh Coach Osmar Tamiten. Ay sama-sama itu ada pasmaro. Ay pasmaro kukusyo. Kusuari sabilangan no baik itu na mamatay puling semua apa remasun adwa markata semar ulit kata di nama ulit ang pinatsu pasantunga at adwa kalaman tunsuan itsensa nga mitumin ng kada markat semar sakay itu madura malama o sakay itu namamaitan abunay ayah sa klase tewabang sa kano magamu ni puling ito sa sinipasmara 四不二记得这4步那我就不用再一一的讲，就是不要任意烧纸钱，不要任意烧杂草itu maka tak semua data二记得就是要记得带回家。Muna lima meter,要记得把sabun tak hutan, 这个menaku pakai kepolingan tak meter. Itu si pesan-pesan, itu ada kiriman ke Rusia ini wajah terbaik. Muna na, aku ada tamu kata mata lelaki kiokai, udah mantas nu nasusuan nasi sengal, cici hang. Mamazai itu aku kongsi uri dosa sisi hui maru arut kwa rami ayah saka tu suap kesusahan tak sabil uri maru arut tarami aku masih sisi hui saka no Rebecca marah justru ya 这个名片那是提么的13单位女最初嘛那么给marah saka tikna makai pasal dua Dubai Arab kita sa mimpian selalu mereka maju malam. Nak kue masya. Ada pesi kau itu tadi terpai masa inalan. Keluar putaran ini kita jua itu dah sini. Kumalia pinap pengadalan ikat nabai kemaram. Orang ikat napaben masa masjidin. Orang kita budaya yang mereka di masa inalan. Kawan saya tujuh mapai nama orang Korea. Keluar ni matras jualan robo matras wakar bahasa Taiwan sekarang ni lah. Kita ni masa inalan ikat nabai kemaram. Kita kurami kita nama kita muda.
Ibu nama kaya yan jo mai pa ho. Jadi kan mesti pakai kumpul tadi jo, dan jo harus insang lah. Oh, jo harus insang. Ayo, itu mana sudah apa sudah. Itu ada kita tertulis ni macam kiu kai pai. Aja pinaparangan ni sasuyu liway dia ayah kui di ayam mana ibu sensengan tu saya inalan. Mana pinaparangan ni liway tay jua sensengan kebudanga. Rizo zata sikiau kari rimo zata alang kata kui. Sekarang nak kui masya. Ay suna kudawan na yun kati liway dia mesin ila. Ati liway nama kerja. Sekarang rizo zata sikiau kari mo ati kui. Kena pasmarau. Amin nak suka pasmarau terlihat. Damai.做完几缸，大全民防诈小路整整，然后大家说几缸可能那个在里面，真的问我。大家平安。好高兴我们有机会做这个防诈宣导，然后要帮我拍照，交代功课。我在那个台湾气影潮州分行上班，然后我是高礼彤，我是个妞，我妈妈在那边讲逼，然后要翻译吗？太难了。那我们有5个章节，第一个就是诈骗现况与趋势，还有第2个是真实案例分享，然后第3个是互动问答时间，然后第4个是分龄防诈的重点，第5个是预防3原则跟防诈口诀，然后我们有奖征答，所以要注意听。有奖征答，有奖征答，有准备小礼物。简介：现代诈骗手法越来越多，不分年龄、不分职业，从年轻人到年长者，甚至对学生都有可能受到诈骗。我们来聊聊最新的诈骗手法跟常见的陷阱，然后如何预防，让大家都能预防诈骗。识破诈骗不上当。下一页，第1节，现代诈骗现况与趋势。根据警政署的统计，近年来诈骗案件持续上升，网络与电话诈骗最为常见。诈骗集团常常利用人的贪心、恐惧以及信任的心理，设下陷阱。下一页，我们常见的诈骗类型，首先第一个，假投资虚拟货币诈骗。上面就是白书比较紧张了，没有钱的就跟这个没关系。就是诈骗集团常常冒用很有名的投资人，然后或者是财经名人。原住民没有那个没有挑战，没有挑战。第2个是假网拍跟假网购网站。没错，没有要把的，你比他的电脑，把这个电脑不了，好。这个像那个有些就是那个网址，然后就写说它是 mobile， 可是它不是 mobile 哦，它不是，就是假网拍诈骗。你把出去的那个不理的嘛，有假的是吧？你要不理，那个嘛就顺风不理。去随便买东西就好了。第3个，
白说呀。这个很常见哦，这个诈骗集团常常冒用政府的网站，像是有那种什么补助申请、违规查询、税务通知或者是罚单缴费，这个都有可能是骗人的。你说的那么有保卫的白说呀，那保卫的把大风呀。Iba daw na mana kineso na nakauligan ng bukusyo, pati mo pa sa bukusyo. No pajuso, pati mo pa sa pajuso. No kakajugan, pati mo pa sa kakajugan. Besa pa pa paiso. 对，他们就会常常用那个连结点进去之后，他会让你们输入信用卡的资料，可是那个都是假的。好的，没有信用卡。那么再下一个，第四个。第四个也是分期付款诈骗。都不要讲，不要讲了，都被骗过，对，就是他会叫你打电话给你，然后跟你说你订错东西了，然后这个很。他这里招了被骗。来下一个，第五个交友诈骗。啊，年轻人。爱情包装。哦。老人家可能也会有。你要小心啊！交友诈骗啊！要小心，要小心。他们常常就是用那个很漂亮的照片，每天跟你嘘寒问暖，说你的身体好不好啊？要不要去看病啊？结果是男的。是男生。这个也是哈。第六个是赖跟那个闪电那种闪电，他会跟你说就是叫你投票点连结，这个也是，可是也是诈骗的一种，他会盗你的身份资料，然后他就骗你的资料之后，他就去诱骗别人，他就跟你的朋友借钱这样子，这个也是诈骗的一种。对，是哦。来下一个，第七个。这个才重要，这个重点。假中奖通知跟点击中补连结，这个也是，就是刚刚那个，现在最新的是那个电子发票的，电子发票的也会哦。这个他就说你的发票中奖，你要去领钱，然后去点那个，就去点，然后你就输入你的资料，你的资料就没有了。那我觉得不管那么多叫义务都发电话说发票了呀，没有啥的等等不如没那么好。好，来下一张，那个简单的案例分享哦，就是有人在网络上面看到老师带投资月赚20%的广告，然后加入那个投资群组，每天都在说要买台积电，买什么。然后你就开始，本来一点点赚钱而已，然后真的有赚钱哦。年轻人小心啊！后来你投入更多的钱之后，他就中年不见了，对啊，消失了哈。少部跟1000块有赚了，100万就没赚。那如果是网络投资，只要不是金融机构的，都要小心，它一定这绝对是假的。如果挂你们呢？挂你们台湾企业呢？没有，我们只有台积，只有那个 app 而已，没有别的了。投资路径就只有那个。而且我们有台湾企业哦。所以而且电商没有保证获利的事情。对了，没有错。对。好，下一页，这个很明显的，网络上面购买手机，然后他就说他物色什么分期付款，然后去取消，去 ATM 一直点，然后钱就没有了。那 ATM 是不可以解除分期付款的哦 ，ATM 不行，它只能领钱跟转账，它只有把钱拿出去的功能而已 ATM， 所以大家要小心，它只要是解除分期付款，不管是哪个单位叫你去的，那都是骗人的。好，下一页。好，我们那个简单的互动问答时间。我等下问真的假的，你们要说真的还是假的？假的，全部都假的。假的。警察打电话说你的账户被盗了，要把你的钱转到安全账户，真的假的？假的。我们没有安全账户这个问题，没有。还没。任何金融机构都没有安全账户哦，所以这个是假的。所以打电话跟你说要转到什么，那都是假的。来下一个。
哦，这个真的真的真的假的？假的，没有，这个是骗你的个人资料的，没有，任何一个投票都不可能这样子，哪里见那么好的事情？没有，假的。他如果说要投票，对，他是要各自。如果你点进他的链接，他就说，哎，你要登录身份证号，那个一定怪怪的啊，对不对？哪有披露身份证资料的？对，好，下一个。简单的分龄罚诈重点后，那我们年长者要注意，下一页，不要接陌生的电话，不要说出自己的账号密码。ATM 只可以领钱，除非操作解除。你要是马路就是暗号，那就哎呀，那就酒部哦，啊这 ATM。啊这，我找我的 ATM。提款机。我们那是不是？他们都是到邮局拿了，没有到店。打来的用讲的，不要5000块，也要打开。那如果有接到电话，一定要先询问自己的子女，或者是询问自己的父母，或者是打电话报警，165专线。对，就那么的说，什么都等等，然后那个服务，什么3种。然后第4个是不要轻信诈骗投资群组，名人代言的那不可能啊。摩羯没有钱。第5个，注意社群的假消息，转账的时候要查证，一定要先打电话问，是真的有这个人吗？你要转钱的时候，好，那下一页。我那个我的白手嘛，你问我那如果把你问我提出的话的嘛，啊，白手嘛，我一定也要嘛。要再三确认了哈。来，下一页是经重点的部分，避免点击那个钓鱼的网站连结，假活动网站。然后第2个，避免被交友诈骗掉入爱情的陷阱。钓鱼有什么好的技巧？不是，那个连结是假的，它不是政府公文的连结，就是那种活动连结，有没有？不要乱按就对了。不要乱按就对了，对。所有的讯息都不要乱按，先查证之后再使用。然后第3个是求职的时候要那个查证公司的真实性，避免成为诈骗集团的车手。有没有听到年轻人？就是你们要，投履历的时候要真正去查。他如果跟你说，你投履历之后，他跟你说要金融卡，他只要跟你要金融卡，就一定怪怪的。他不会跟你要金融卡，他一定是先，开户，他会跟你要的是存折封面，他不会跟你要金融卡哦。他如果跟你要金融卡，就是诈骗集团要把你的账户变成那个洗钱账户。对，好 ，OK， 下一页。预防三不原则跟口诀。来，3不原则：不听、不说、不信，不要听信电话的指示，不要透露自己的个人资料，不要相信高报酬、高投资的中奖讯息。然后3要原则：要冷静，要查证，要报警，然后要拨通165的反诈骗那个专线。之后，我们只要做1份警觉，就能少1份损失。我们大家回家以后，也要提醒家里的朋友们，遇到可疑的电话或者是可疑的讯息，都要拨打165反诈骗专线。让我们一起守护社区，守护财产，守护幸福。来，谢谢。有奖真打。有没有准备6题？在等。6题。来，第1题。假的。没有那么简单。等下叫上来领奖，跟我一起拍照。第1题，3不原则有什么？好，举手。开始喽。3不原则。请大家看这个荧幕。不说，不
你先讲，先比，你们泄露答案。刚刚有泄露了。对，3要原则是什么？还有1、2、3。要确认，要冷静。长长的啊，是吗？还有啊，公司说年会的怎么这样子？因为他们这常被比。我们青年会就不敢举手第了。3题哦，比较难哦，第3题，年轻人加油啊，年轻人加油！来，常见的诈骗类型有7个，选一个就好了。那么多，讲出2个就好了。对，来，1、2、3，没有人要举手。年轻人。常见的诈骗类型投呢？资类型，啊，然后一个是交友类那型，打一个就好了，下一题要打1个，没有，打一个就好。一个就好。你说那个司法爱情，哎。不要拍照。包包都是女生。哎呀，不笑了。再一个常见的诈骗类型，还有发现1、2、3。假投资呢不是讲掉了别的哦。那有一些问你的连结。对。原来那里还有。拿出来。为什么？我是我以为是那个你先说。原来是吉祥物。然后准备礼物真的是没有礼物，那个2题很简单哦，非常简单。谁啊？我是谁？没有啦。反诈骗专线是什么？还有1、2、3。165。不能一直先倒呢，不要先倒啊。最后一题哦，最后一题一模一样。就因为不能走。反诈骗专线是什么？来哟，1、2、3，妹妹。对，没错。很有效，他会出这个。对呀，最基本的。摆 pose。那记得哦，反诈骗专线就是165，只要接到电话就是165，不然就是110。好，这样子，好了，结束我的这个宣导。110的。这个没有奖品，可是对你们很有帮助。那个，刚刚讲的很棒了，好，那反诈的部分，经过这样子的案件，其实
的受害者都是60岁以上的哦，所以。可是我们部落没有这个困扰啦，因为比较少在使用手机啦。那个科技的部分哦，可以附周也可以再周啦哦。那我家拿义务大学啊，比较常见部落比较常见的一个状况，也是诈骗的。歹徒很喜欢假借政府机关去挨家挨户去到家里面直接亲门踏户直接进去家里面，如果有防护安是老人家，要干嘛用电话丢，来把大家检查打你们的瓦斯，后来又说我是消防局的，我要怎么样这样，政府有什么政策要换什么东西，那你们也可能要先支付之后你再跟乡公所或者县政府来做申请。这个绝对不要听信这种东西。阿民族那嘛是有吗？把电话打警察局，有人进来专门推销这个东西哦，你是直接打电话的，打电话到警察局。如果左右邻舍没有年轻人的话，就直接打电话到警察局、派出所说，不好意思，我要确认一下，所以我打电话到派出所里来干嘛给我电话给我。哦，那。关于这个刚刚讲的这个爱情骗子哈，真的也是65岁以上受害最多啊，可能是渴望爱情吧，渴望爱情啊，而且被骗的时候都是300万起跳的，很奇怪啊。对。可是我相信我们部落这边的老人家应该都很多爱情啊，不需要外面的爱情。那我就在这边先跟大家宣导。其实因为我的专业是在交通啊，可是我多少还是听得到关于诈骗的案件的那个刑事的部分。你觉得还有一个，最近都会收到那个优惠限期。还款的，就是以前你有台湾大哥大、半牙、电信的，他会说你欠还，已经过了10几年了他会寄这个东西。那我希望你们就按照刚刚讲的，警政署有3要，要冷静、要查证、要报警。这3个你一定要先冷静的看清楚之后再寻求。查证，如果你没有办法查证，来管嘛派出所，家里有的高士姐，就高士姐会为你服务啦冷静报警那个大致上都是99.9%都是诈骗，你汇出去之后钱就不会再回来那钱难赚我们希望都能够。冷静查证我们周遭一些诈骗的一些想要诈骗你们钱财的一些方式跟人，所以我们互相那左右邻舍也互相照应照顾因为真的部落很多都是老弱妇孺那互相照顾你没有办法确定就打110就好，110就好以上。不用打165了啦，打110就好，165很麻烦。然后就是我们劳工这个就是安保，asmal在做防诈骗，我要知道那个比不让我们被骗在说白手的爱情。还有其他部分，都是通常是打比方电脑，特别是年轻人要常常要注意这个。还有什么疑问？165，还有506打电话给他就不会被诈骗。好，比较简单就是这样。包括小朋友，包括已经回去的总共。希望部落的希望99个好，99个，好，感谢主。好，那我们等一下要聚会的部分，是自己他的方式，就到我们的各自的位置的聚会。阿里，对，阿里在这里。
Terima kasih. Ini buat semua. Ingat.